Jadi di haroro nami di son terlumumi na di itu di inang ima di arsya dari sebenarnya dari yang hola i teleponan tersungguh dia tuh di parlau ni lain doon karena gudang do jasa-jasa nila yun seperti BCTV. Jadi dipersahiton nila yun wala di pabuan arahi terbut rumah sakit itong kulo ito Roma layon sibil tebal jujem waduh oratan di dokter nih habis terbaru dang boy solau tumi dan bulu sarung do pirubahan na unak ko lapit kiri head ni ko sapeng sana terus menatapay na habis terbaru na ko kabar nila yun kalau memang ngau paksa ukian ni mana kulau tumi dan habing dang rohat tahu itu di inang ikorohan itu hado na memang seteru perakin lang sumbau tuson basta muna so speaker wow di perlay nila yung nahuro di si dia laki itu di inang mera di sudi ang keluarga na ison aku bawa tabi si dohonok ko si dinarna bahola noon na pinagwak kamu muluaw mirasa libih 2 kali lipat tumako biyaw di parlaw nila yun gudang do nasotara sama ang ditip piniguro nila yun dihamon na keluarga dang dupaw di sini dito na tugi jangan nyari na pilaw layon akay doon dari ni doon mula rumah kana sukot so tung lupa hangga tuk wala nangala rumah ding lekon bagi putus hubungan tak ala na aw mardongan ako latulayon hui do na huli na ringan na yan niya tarong atwaw jadi hamupe keluarga mula dong akaholso tugi jangan nyari na wido atau hasun muna atwaw jadi ka keluarga terlumuwi ke kabere ni baw geleng-geleng no be urang rupi butuh perjuangan jadi di haroro nami to tupi sonari hamiro songgo do dalo turtar songgo tau alay mangiduaw di halaki itu disudi keluarga ang kumarsyugot saya turun masa mulana satu jumna ulap tay dan buya aurora itu dah ala tumida do hami syugot ini torlaw sonari sotuk suri mereka ngadang ro narohamuna makan wata sonari kumarsyugot dan buya ala na memang berangkat ke tumida syugot jadi tu somani pi haroro nami di hari sedarion di parlau ni lain ibon awar pengidua do tuha muna keluarga sudi tabana hamu menghadapi om tuge jangan nyari sudi akada dana na tinggal home masih pesta-pesta na sebuah kasih kola dah itu dah mula rong sonda horok ko ni kana ha telepon kamu na dah nang alam layon bagay na dong bi hubungan ta biro aku na pilaw layon mula dong akan perlu hubungan mo na waktu sumanido sa kita masih paululuan irong ko pangiro kutuha muna ala na layon memang naburju doon setia doon berkawan mula layon nape buti-buti langsung imana buti makatai nabulus ni rohana do waleng ko mardongan
lebur judong ko layo. Jadi hinohon niro wala daking di telepon kamu na ito di telepon kadiri ni baur aku mau tulog sa taru dum lak ku hato dum mulak napiguram ke karijuk ku asawi lang rosa ko. Jadi di haroro nami dito di nang merdusidihan keluarga tukso ko na pi haroro nami di kalamang do dai nang bison ba orde te horwa di perindahan nila yon di sita keluarga sudi sayang matong on selamat jalan di imana di ulang marsyugot semula na sa hatku ujung na dinggat sudi ulaw tay batuk songonipe alay sibenam na naktabok ko na nasa pisay ko pulawin mulu sa salaw na tanggal 70 euro pijay unang masala kiri masala dahil alay mulu habis baru abit ako magbak ko tumidan balang sunod ko tulayon alay sa mga tapay manaw di nga na tanggal 3 ko kabar nilay nawag ko hapeng roma barita di telepon ako nga mininggal layo memang sabat sidis do kira ko jadi hamu naman do kinam tukso ni pero na bisan nari ba karbo ko na yung na dia ba oras mahita ko lalo na sudi na tinggal nilay ni baon ba sila jalan may mana naman yung kita buti ma